hati-hati sama yang berutang. Terutama makun rey, keritu tuh ibu. Aja lalu teka kita. Ja. Aja tamawata min rebu. Waju panen nala. Koperasi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, minggu-minggu, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun, nala maneng. Cangkiri men rebola ye nakaredi, borka men rebola nakaredi, lamari minggu-minggu lalu ye nala. Mati bapak. Nih, iko batong pulang. Kompunay. Kompunay. Agaro ba? Kadiga ba? Ataro, aleno na rumaka sa mate bapa. Namo mate ito. Murun tu sabaray matakkoton aga yung lady pusaray. Mansana babae kasi kumatakko ni boleh galunge. Napa buran no mara napong wala kada. Pa malakato lamari pa, malakato borkama. Matakkoton ni kasi tama kada sa bawa. Idi bawa ma. Ito, tabi aga joke mapubu majana seding. Mate ko beto galunge. Abayaro na naman away. Makaramagay, mate bapa, iya pak bunuh-bunuh. Jama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah alaina teman-teman lebita almarhum wafat yang sudah malam ke-7. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa bersama keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena, anaki Nanda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar almarhum yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribatarap kai tanra syukur kemarajatan lurusi siarajan lapong Allah taala. Tobadan kahadire ribolatu danganna alena almarhum rilana yon ron fa barakai pengalatan insyaallah. Tanah bodo pada yang lama nak kia disi-disingeng asaliwang asagenang tepe atau pada angka lolong dia senge hanya menyama asalama karili lebih-lebih berisuri muhdin Allah taala. Tadi lebih masalawan hanya mapas salama lori alim lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya mancaja kacer lor di mana kepada salam arilino mati risuri mondina pong Allah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tepajari fakuli ada wadawa bicara apa dengaran maka dah na iya amatingi papangaja kaminan nomor city biasa tuh rieng kalinga oleh ri ulama-ulamata
iya rega pandrita ta ustaz ta biasa naramping ki baka biasa mana ribaca nawandi jaji pada rifahamanan ni kita magagar ya sang rifakulir ya sang padisang iya narito ang katunang kasewat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu risida pena akiburu nanemawi yaro kiburu mawangi bauna yaro wattu Nabi ta sibawi malaikat Jibril wattuna pamiraja Nabi ta wattu nemo yaro bauna kiburu mawangi lada makutane Nabi ta ko Jibril maka da bawa yaro mawangi at kada Jibril yaro bauna kiburu na masita niga yaro masita anak fajakana Fir'aun laknatullah jadi masita fajakana anaknya Fir'aun laknatullah wayaro Fir'aun jajitan na puro dito kakafada Fir'aun yaro Fir'aun tulinasa ngalina kuang agar pokoknya asal alena makada hute asal makadena bolong-bolong pokoknya cameng kalingada pokoknya ko na parenta harus kaya yaro Fir'aun sombong takaboro ano na to Fir'aun tanaboro di kakafada Fir'aun pabinasa gitu aku taruh may aleku sendiri mamagi-magi de nyacuri sifatnya Fir'aun maka itu te pacar sama Fir'aun aga kejadian yaro Fir'aun ka tulinasa ngalena po tulinasa ngalena makuasa nang kasi wattu yaro anana Fir'aun ijakai kumasita taden yaro jakai maka de masita binasa Fir'aun ang kafwaku fuan nato Fir'aun aga kejadian magamanihan atapa engkap palatu kang Fir'aun makada nakadai ko masita binasa ko ang kafuan na fuam muto majalan itu palatu jadi kong kato palatu apa namanya Fir'aun laknatullah yatu jadi asalang ka to latu tolilo si salah tawe ada pong ka ajalala me si bawa binasa itu gara-gara lena si mapalatu yaro tawe na palatu ko Fir'aun maka na nakade ko masih ta binasa ko itu to de memang nagaga falisu taruna to de memang nagaga bahanna ibalatu kasi mapakoro ye kong katong kabahana ye kong kalatu makoro pasti de natapan na timang natabi-tabi jolo kada totong kita na to de natapan ye Fir'aun latu ade menre palana jadi kong kato natapan latu ade natapan menre palana ya ini itu maka da Fir'aun to jadi jalan pak jalan ang kamakada pabiasa riala parengaranga makara dega aga to na decengi palla ang kamate makara hasala kustas yero palas nanyamangi palla namo palas ko mapalla tutu icha jaji namo ale na chauto nakada pandre ulawenge namo pandre ulawenge pak iya ko mapalla tutu ikatunang kawatuna nadesa na to ina palla tutu aga kejadian letuk na yaro ade menre palla na Fir'aun laknatullah yaro Fir'aun na parenta na buana ale pamutulopoy
Jadi ko dai tamatappa pak makadang katunga kaya sa pamutulo puriolo pak madari totong kato makalapwa macari tami je itu pacar ramai to dai katappa nama pakuro tega sinasa hapole yaro pamutulo puriolo ita bawan ito to dai katappa na jadi aja na pak na tolok kume duri yolo mabela lada makada pamutulo po yena ro lato macue makukwe biasa gitu kapapa pakai pamutu besi malopo ipake mak boka tahu nggak pak? Ah tuh kanaro na yolona pa yolone romalopo iparede ng minyak makade la Firaun makadabana la Firaun na parenta na buana parede ko minyak zaitun parede pamutulopo aja nama aku kena lagi pak meta biasa gitu ko televisi mana su tebah namo sabi telu na lato malunra merede minyak zaitun on rocaina ya robir aula natullah yalai lakai namasita ya demper lalan na minyak zaitun rede mati lakai namasita ite la Firaun jangan pena nabalecha si masita ite to mangurang-urang na balecha si masita maka naman kasi mangurang nabalecha masita maka masita mate nila kay ang akuina iya po makukwewe mate nila kay mutan nano masita ufubene ko uturu siya aga melori akare masita hade ang kawaku famuto oh bede mache masita ano ni kasana Firaun pade mache Firaun Daji madari metode itu makun raya ko bali menrek meto pala yun pwede nulek kandalika aja na to mabela ini na lagi pacar may si ko macara mata na to linabanta ki itu jamaah makun raya madari to ki kere-kere apa ura to wala nalam mo de citanya ka Firaun aga kejadian on rocaina Firaun yala si yaro anak pamulan na masita ya demper si tama lalana minyak zaitun rede mate ivalecha si masita ang akuina iya fam mate ni lakemu mate ni anak pamulam iko man itu si pada si baitu anak bicu maloloy anak lolo ang akuina uturusi ko pokok no panca ji permaisuri ko kede masita de ang kafaku famuto pede mace Firaun aga kejadian iwica ye anak namasita napis yang so jajinna macalla movi anak lolo ya dem pertama lelna minyak zaitun rede napitang ako sangan na pung Allah Ta'ala agaro lete lari ya ro anak elebo na minyak zaitun rede aga na pau ya ummi qai wala tataqaisi wa innaki alal haqqi ya ummi indo lupa ko indo nya se rede mitan do karena kana lino lupa ko indo ang kani papinya man na kung Allah Ta'ala taja kindo kani surga hamba sina kung Allah Ta'ala taja kindo lupa ki indo ya dem parato maka matemating marana malebine demi apa mempertahankan la ilaha illallah yana tu nak kada kung Allah Ta'ala nigi to mapamule madisina nak gangkangi malasana nak gangkangi lele ripamasina kung Allah Ta'ala to di mapica lilana baca la ilaha illallah aga nasa kung Allah Ta'ala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima adam pengemarajaku tawamu nan nya pape nyamot di nagagapak gangkan na tawamu ya to makasingit apa na aga baraka kehikmawan diri ala koro satu aja lalo ka mapun si pak na Firaun anu na to lo na nagaw tawede nagaw bawana tuli si pangewan ni mak baligalung ang kasi kejadian si uno gara-gara way kumpa si uno si watta gara-gara way irigasi pak si watta aga bahasa tu binranero
Pada mika apa? Si watam itu. Si gajah. Gara-gara wai. Be kasih. Malasar makada pada dendis makada masih jigiro. Nabi nahasa kipa. Dia bagaimana suku yang rumah pengaja amat engangnya. Maka dah mage jadi di rumah tahu sedangkan atau mati ni butuh kamu apa bantuan nate maka dia mau bantuan nate ni kalau cemiki ni kalau dokoki na benede mo makasi na ni titai kita we dia kalau dokoki dia kalau cemiki nah itu maka kela haja lalu ka maka kela kuarang-parang masalah na lagi misalnya kung kato masasa gara-gara harta haya aja pak palagi kung may masih surang abe haja lalu iya itu waramparang yang melemak pak bu iya ro padongan na nene tariolo pa na riolo mariolo pa na mariolo nene tariolo me riolo pa na mariolo aga na bau tanabodo ro kasi anak apoku pada mita deceng pada makasya si polongan na agaro paduangan na nene tak nene mariolo ya na tu pasabaran na to kamana madece bata ki ga boleh ku paduang de to bata pa iku balutu paduangan ngelor pung Allah taala ai napaka jajangki pung Allah taala kung faya pun terjadi maka dan terjadi bu pak harta yaro masana kama dari hura lalo pak engka kajagia talle mabica na yaro tampung yaro huri lemma hama nasi pangewengan ni harta kada yaro toy tawana ye yaro yane tawaku ye yaro ne anna ye awi termi jo je masanang habe dari itu ada poin kamar aja itu asila sureng mohon maaf apalagi kalau saudara kandung kapan anak lena almarhum kagak anak roh engka nah dia pak dari itu ke pacar mak dengan anakna bahkan dengan benena nah iya aja temelada macau pak tersinggung katu ya angka metu ya awak iya pak yer paden ajalan ngefu aga sana ajalan na jodoh ka rahasia anu puang huto iya agar mapatong pak desa alhamdulillah kan anggota aku sedi ya karena mewanga aga kajajiang ada poin kamar aja yaitu engka tu anak-anak balik pak angka anak aja lalu tangka kagak gara-gara warang parang iya itu saudara kandungnya namun latu kicapa na lino sapa dito gaga ko siya biaki dega amon latu ko sapa na lino maka saudara kandung ay dena memang bu manu mo ko saudara kandung ang kalalo jaga ambo na ha dena bati-bating indo na aga dina bati-bating gara-gara harta aja lalu ujian tuh itu ujian sana cari dah caji baca lah tapi ya kewarang perangnya malam contoh tapang ka misalnya maka dah ade iya lo male ya rumah pakong misalnya harta ko misalnya kong kanana iya lo male ro harta kong kasila sura mabaha ko game alangi tala ni koto mapaha ko game maka damage kung Allah taala maha kaya ingarani iye matosanno iye matorrede iye matomatti iye mawata marala iye matosaju nguari mulana kela ritangana sapuri pala capa madari itu iye tu monre maka kela iye matotu mampai ko baja sama di korapok ko
Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada. Ibu? Dia cakar-cakar itu bapak ya pak, mata kok itu boleh galung? Oh batong lagi pak. Aja tuh, hah? Mati mana galungnya? Hah? Mati galungnya? Ada ampun kapan dia? Apa ini motor rampe? Aja tersinggung ada ampun kapan? Tapi tanda tuh pasal tikai, pasal balau mi. Ada ampun kapan dia? Aja tersinggung. Apa pemimpi ki? Aja lalu tersinggung jolo, macam memang nih jolo, macam memang nih. Ya, cocok ya. Ini baru pemimpin, bukan pemimpin anti keriti. Ya sepemimpinnya. Apa kata pemimpin kota makariti? Macam ini. Berarti dia mau gambo ya lemo korak ya. Yang kali nggak? Tak ada apa apa. Ye ko balao, makanan reguruta, henak. Ye ko makan re balao tengah na migalungenan re. Paresse toma perintahmu. Ya, tengkali dulu. Tengkali kali. Dia ba maka dia wasa hu ima, tajak engka to tawana matu, katu tawana. Tengkali kan. Tadampai ka punga, tadampai ka. Kang idi ko deto nakan re balawoy. To kade, to ditadupa mo. Satu. Kedua, ye ko makan re balawoy mapamune tengana nasa guruta. Nalatoni wirina paresse toma perintah musibah tori perintah. Tapi ye ko makan re ni nak bahaja sanga diewe balau. Mapa mule tangana letu wirina dega agana sesa papa di goncing apa natalo ko beto galunge parisse toma perintah tori parentewe imange bacara mewe si bakalon tolong to mana. Puas nih kamu. Ada apa kamar raja? Ada apa ika? Ada apa kamar raja? Terutama di napa desa. Ada apa ika? Tapi apa kai di kue deto, ya kan? Tika mi. Aja tabaturan no. Yolo. Turi tika tutu ga. Deka. Wega megangi to lita dupai we daripada tika. Megangi dupai we. Keritu tuh fabi ayyi ala rabbikuma tukasiba. Nikmat yang mana lagi engkau dustakan? Sabaraki ketua tuna. Itu mah tuh kau boleh watuna tanaki. Namun ini lo cemme ini tak cemen nang itu. Sabar mungkin. Aga pada ripa kukai tema apa korofa? Ya roh. Apa aku remeto boleh itanena bita. Kada ya Rasulullah. Igana umatmu. Magi na cede batamal na suruga. Maka dia bita yero mega ta cedek mitamal na san suruga na sabak mega mapune sifat al-wahang agero al-wahang cinta dunia takut mati. Kapole ni godaan aja nama nai di pagalunge ada ampoi ka ini na lagi pacar mah nama dari ki manoko-noko ko manifili sa nampalo na tumabela tona. Alaikum wasang astagfirullah. Alaikum WhatsApp mo ada poin ka. Alaikum WhatsApp mo. Astagfirullah. Tanabodo na ada poin ka kung Allah Taala. Nako maka je ustaz ikhlas ko je ikhlas. Cocok ni je. Ikhlas ka engka. Tapi madari roto manwewe. Ya ini tu makana. Tanda ya. Madari gara-gara ya ro na de naubanya newe. Engka tak dewi sangi makada makar ya are ki je. Aish. Madosa bawah ki. Apa bahasa lino mani pemapakor na badisa nga hindi ustaza to nga desa togi ko manibi aya madari lalo ya tu manu maje ya mo je ko makada mapakon ro masalana ka masalah lino madari lalo je ro si sabi anna bacara me joko ko bangaji joko ko bacara mah to nga pura ka pura kan itu. Jadi makasih laloy. Ada baik. Mata makan dah. Ada baik. Tapi mataan rame to je tu mataan rame to padaki. Mataan rai meto tu to basena to.
mega kedo. Iya utan rangi lada. Ada ampai ka mak bicara lino ni tapi mamagi-magi nan caji fa pengasiko ale ku si bawa dari di mana aja kasih gama pakro. Apa idi matotulo dupe sore mo de padena le balo sala tu. Matan ralada asal tolona madde na mega campak. Terima kasih. Aja tagari-gari, terima kasih. Atikulalam manivisi. Tongan Kak Ustaz? Tongan? Itu kalau kita berbicara dunia. Astagfirullah, semoga Allah ampuni kami. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baleso ni memang peko gani bale carana kumapakroi. Boleh ni bansana ya rotikais komedal dan sebagainya. Farsane roi di ufalisu fe makoro anak na misalnya kapale anak na almarhum. Pakasingi asi sompungata apa nabita sendiri makada kuloko malomo dan likmu pakasingi asi sompungammu padamu rufatau si rendre koko madece ye kong kata apa salah si bareng ngarangi ko aja jolo mutapa siap bukor nama nasa iya sange tu pak matuna dek metona na jaliki pungalatala nama nasa tu kaya duribat alaihimus zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Matunay atanna fungala ta'ala riuluna fungala ta'ala narikko salasit din na masolan. Asi sompungan na gilori fungala ta'ala iyarga asi sompungan na padan na rupata. Bo? Mage, mas bici. Hah? Apa oke? Hah? Hai. Apa oke? Apa oke? Hai Nuha. Apa oke? Dia aja mesti bici, Pak tersinggung kak tuh. Oh dia neng kalingai. Oh. Faktor umur na tuh kawan. Jamaah yang napi ko mataru-taru ki ko kisi depen salonge monro. Jamaah ada apa kamar aja. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mancaji ujiat itu harta. Tapi insyaallah anakna almarhum dia gak mapakor. Nah, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nama salada tu parengarang. Maka dah asal angka tolilo pasi salah kifa. Hupu pa garewe sanno anri garewe inna allaha ma'as sabirin na yung Allah ta'ala si bawa itu sakbara. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu lo itu mawang itu kiburu tak agatnya roh baraka karena memang tita ni romasita betul-betul bertakwa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi yang anak soleh, masaleha, alena lebih masih tak makasih tepat na, tanah mawangi, napiru kiburuna, jamaah rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Narima aku anak naro, pakasih lalu. Bahkan maka dan nabita itu koto. Sifat betul laya dahul jannah tokati udena tama suruga to ye papatungi asi sompungan na pada narupatau. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, nareko makasing itapai lo rifung Allah Ta'ala insyaallah. Mabela ya tu ya sangi ataka borokam, mabela ya sangi asombongan, mabela ya tu ya sangi rifanda pandang hente pada tarupatau. Biyetor mega makukwe pandang hente. Na pandang hente teh wah ni tanah misalnya makaro matan re misalnya pangka na lena ni te yaro kasi makada kami jama-jaman ni mako bawa angkana lo na fauna angkana lo na fauna ai dewa ditu dewa di hati-hati jamaah rahmat dan bila oleh Allah manca jibaku tanah mana tu nasur lelaki buruk daripada masar kaya roko lelaki buruk talu tu baku tanah jiwa taman ini lelaki buruk ya ro engke tepat na ro madap malaikat makutana. Yaro dia kata pak na iti temeto ni. Dah meto na. Aba yaro ko de apalai ko de nang kana sampaja. Ko de nang kana sampaja. Oh, ibale sufak kita na paring kalingan na pape na dinna. Ni tamana pada na de nang kana sampaja icalla. Oh.
Gora la foto mati ya wa ya Rabbi irji ila dunia. Oh po pale suka por lindo po mo ni cinampo mo lona masampaya masa ka masida ka mapuasa. Lona sama amo pada aku rupato ka sideno melo sala sala masida sura cana ka sala sala mabali bola na sama amo mabali galu po lona aga masida ka masaka ka para para ko pale suka ka sideno melo maca jadi ka jili-jili po pale suka ka po. Ibu? Tapi dia nagalalang nalisok eh. Tapi ito makasing etapa na batame lalaki buru madape malekay makutana pamulan na marabbuka ni kafuammu malam maribani makada Allahu Rabbi makutana maduan na malekay manabiyuka ya cueri cara-cara na nabi tak beribadah ya cueri cara-cara ana nabi taribadan naruba tori ampe-ampe na makuto baro ribanca jirilen na to baro malam maribali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutane matalu na malekae ma imamuka niga imammu niga imata bu mana kaya tajallo astagfirullah bu itu batu ngakak hebo hebo tata na tutulidyo kami ang kali nga cara mata siya hawe toilo ke hapan rasa-rasa hu ima ako lino mo banda rasa to letus si kuro mo jallo si hama ebo dega ta chaupan rasa-rasa hu ima mo lima baca dos salama ulu bembe mito limo alangi na mahute ni kasi welwa na tolilo ko pandre bembe lo kompunoy mo sumba si misana songko nero tomaten asumbang ako bu ima may kutsara je na nomoro na ulo na bu ima nomoro 5 na pero tomaten nomoro arwa contoh bu tanah ini aja mo bakor kasi bu ima iya balik ko makada lokis sumbay makada untuk na paake makasiya beribadah malemma ko mawasawase pancajian ubawan nih ya itu desa na marigaga je asa kaya ridi rupa tawe je berpasta bikul heraki je berlomba-lomba dalam kebaikan makro kata na to salah je kasiwaga sana desa ni basaki ide mani ihlas kireke alhamdulillah no problem iya to ang kamele thank you contoh aja kasih fu imang soko kadom walangi ajo jolo ang kato agar na de cewing ngarang ang kata yero ko hura ma penretojan yarga logi no lima barasanji maga na yarga madaria ro na bari kanto putih soko si kemo otti banasa talung pisang bette bale buta 2 emon di kanto putih mi na panasapian ni koro magatun na motoro na bu imang manang kamu bakoro bu imang pagawai sarata aja nadesa na mariga tabari atarongang ya mana ko caki maberang atarota bici isa balun nono maka pale sungat kapuy mataro ebo aja dega je to magi na to lobar na kanala da kifangaru makukwe yero riolo batera si bakalabi sadangka tanya bu imang adam poin ka yero riolo yang aramo di anak-anak ki ma bali bola mi bawang ya komisana to hura ma baca dos salama ijuju ma bakika bali bola we ibakalabi ya maku ke mana kaje aja na to mabela iya aga pura to kaya lang boting era yang kalingan ni apa makun rato lima apa ko kedo-kedona masa mun di kanto pute indo bepa koro de gaga palabi na tapi letu matoka laku manre iya laku mato manre iya ro cara nama bere ihlas ro cuma apa di nggak enak banget gitu loh astagfirullah bo agar aja na to mabela na andre je ye de no di kita kaboro mangin coba cato nak mandre tapi ya aku tai si sana letu kabolewe deso abonga u andre to tapi denu ba ke seru ujap bubang ni makwe ama makada ka de to ka taron na taru tonu kamu
Bu? Apalagi Bu Ima aja nah. Bayangkan na bacaan ki Al-Quran. Kaya rin dito to materialo madodo mo hata kasi ko agama. Isaraka ba ko Bu Imang? Yoli bacaan ki mabaca Quran. Makasih tu doko-doko na wata-wata na. Iba bate, iban ribaki, iba bate, ye baru-baru ewe. Riolo. Makukwe. Masa sokolo mo barko? Toba to ngakaya. Hebo? Alhamdulillah. Jadi makro Pak, itu Pak, isalah aja lino. Nah, yemi itu nama lampe sungai eko buru nih buku-buku ini apa aja tuh rampe-rampe DC kita. Contoh, mati misalnya ICT. Maka dia mana tuh kesini Siti, besar-besaran batin mana tuh pakai lebih pada anak rupa tau. Weh, mana kita kasih kopona pada mah tuh pona agar kesini buru nih buku-buku. Yang kepota nama apa kotor modern nama na Tuhan ini na toriol apa kotor apa kok itani Bu apa talu tu aku tanah kiburu marabuka niga puamu Allahu Rabbi ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka niga imata tanya ini tepu memang niga orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya malam marambali maka ada Al-Quranul Karim maka dia malaikat tinro na pada tinro na botim parwe muruntu onro kami na malabir sesemu yana itu iliying selesai kopi pada masyarakat tambah sih kaki cala lalaki buruk entah tegaro tau deh nama paci boleh kona jese masane ridi burane Pak kura kiteme dia tak bisa akhir tutup kipa cacalatu apalagi kau itu mapaci boleh kau najese napi tu Pak yari di bangsa no kotor lo jupanda lo vega ajala lo tateme banno tota apa angkat tu kajajah apa kau na vale pangotona magi bisa pawi pura wita na timpa itanga na otona na pateme macalin rungi tapi banno tu na teme tulega jami dena tak beci ro temeta na patakapatoni ko kaderata aga kong katoni lipasan pajata koro tak beci lo koro nah sedangkan Pak makasi batewe teme sebelum bisa ki angka tu cara-carana apa yari ya ketoro kotor roko amat apang kemasu cede sebelum bisa ki itu di buran ewe mohon maaf Pak disengai tanda bicara salah tanda bicara colok kotor burat teme tu tiga-tiga jolo we katalu yari di buran contoh buran ini temech gati katalu 1 2 3 engkau tuh masuk tak cede desa noni maka sih semua itu agaro napa ki ma bisa Pak iya kode ga wai ite kasina ka mata kode ga wai dadau ngipake dodo contoh dodo talu lampa contoh tabe punga buran ini teme ga wai bisa 1 2 3 agar tapi sabalu taba akhir dadaunge parese jolo kaman ang kacambulung-bulung na boro jiburane mo asa siya madawa salah-salah urusan burane ya ada apa ika Pak karo-karo iya ko bale de ko de ka wai tapi maku ka lengkap nih wai cuma bahasanya roko akan lepaki ko masigi eteme jaga juga kebersihan aja tateme je na masangi mana ka WC masigi masangi lah teme de na bajinco mana ko dindinan ini gatu gau na macan na kan mana dindinan ini pura ka jambat de na bakasingi bolona na masigi je WC na masigi na tani ko balot tama mega tolo tama pacing na kasi napaluma jene tama masigi jaga juga lah kebersihan na putar rakarana masigi na kota papada kayo maco ko tu tani ko mali tuyo maka solang iko to na lepa batem iko to na kamasumbang contoh nasa kakwe mataan ratu kong kakwe macawan ito ni mata musuh alena jamaah yang bang Allah subhanahu wa ta'ala masih kan ilmu medek astagfirullah yo paring rangka jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Bu itu kau deka agak daun batu juga boleh mana kan ditete desa ditete pada
Kaya pa. To baka. Maka dasar ita tepung. Loko solangnya gaga. Dasar ita tepung. Batu yang halus. Jangan yang kasar. Kalau tapi kama aku kede na gaga. Engka mana weh lengkap ni weh itu. Palai masih cantik mana. Aja na masih kita nih di sidrap pinrang. Weh cantik mana. Oh pare-pare. Oh baru. Oh letu jupan. Oh cantik mana. Kasih mana. Bagus mana. Kasih mana. Alhamdulillah. Ya usu untuk laki-laki. Kok makun rai? Wah, tuh pun ngaji. Tak irampe na makun tak kara ya. Ya di makun rai koto maka sana koto hurat teme sebelum bisa dampai ke tanah bicara salah buye. Apa tolong masam pajang. Iya mas seme ki batu-batu kecil. Contoh. Engkau tuh masuk tacet deh. Agaro. Wah. Napa karo? Napa ki? Ma bisa. Iya na tuh nama dari kong katoi yaga sana, baka pura tuh narampi guru ta. Ya tuh boleh bahasa bara baka pura juga dibaca, sana juga dibaca. Ko huri lemma tuh wede baru bayar lemma makalale tuh engkau tuh dari asu makalale ngonina. Engka. Apa silenga tuh asu ewe nareko tau noloy, ko tau noloy tuh nita maka tuh onina tahu. Tapi ya meto kon ite me doriano. Nakana ni baca lah. Gora meto magero makere la bunga sunara de cita maca jo lo kafuang. Angkani ro atata sero na tamano na moni sana bali fa ko de tora ni sa tama baci to ni pole ko. Na je se ero. Tani sa to ni baca kurang. Karo. Mala foto ni inrna. Nebura ni napi tu yero yero idi ada poi ka maraja yero tu namari ata tagatu-gatu. Tan terima toni, tan lisutoni, tan terima toni. Wa yero hati-hati sama yang berutang. Terutama makun rey, kari tutuk ibu. Aja lalu teka kita. Ya. Aja tamawata min rebu. Waju pane nala. Koperasi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, minggu-minggu, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun, nala maneng. Cangkiri men rebola ye nakaredi, borka men rebola nakaredi, lamari minggu-minggu lalu ye nala. Nih, iko matong pulang. Iko pulang. Kompunay. Karo ba, kadiga ba? Taro, alena na rumaka sa mate bapa. Namo jamate matito. Memang maka magay, ye kon muruntu ila ke sabarai kira-kira pada modelekku, mama ko ma. Maraja bata-bata ya. Tidak boleh itu berburu sangka, bos. Contoh misalnya, muruntu sabarai mata kotoni aga yule di pusarai, bansana bapak kasih. Ko mata koni boleh galungnya. Napa burano mara napa pada kada. Pak, malakatu lamari, Pak. Malakatu borkama. Mata kotoni kasih tama kada di bawah. Ini bawah, mak. Itu tapi aga joke mapubu majana sedih. Mate ko beto galungnya. Abayaro na naway. Maka magai, mate bapak. Iya Pak bunuh-bunuh. Jamaah yang berapa juga di belakang Subhanahu wa taala. Lomomo. Atepo. Ibu, ada apa Kak? Ibu, yaitu kebahagiaan, ketenangan. Nah, yaitu kuinreng dan udah tenang. Maka Ustaz, kamu tuh kinreng kok? Enggak. Tapi itu kok iya loh. Iya rokong kinreng, ya matu yulem pawai. Ada apa Kak buah? Haja lalu. Salah satu ketenangan itu, kebahagiaan itu adalah ketenangan. Salah satu kunci ketenangan, salah si di bahasa barana jauh juga dari hutang. Masa ki kong kinrang, dewa bunga-bunga. Huru to di lakemu, silalona matindro. Bali bolamu ma parkir motor, yiko lupa salah, tasela lakemu. Nasa ngi basinga Padahal bali boleh ma parkir motor. Menre takanana, ite lo si mabuno. Jamayan rahana menre si takanana. Bo. Jadi syukuri apa yang mana saja tuh la yusakartum la adidana. Kum syukuru ki nasa bunga Allah taala utambe ko mega bana itu. Tanak ko je. Anja mo say salake mo bu. Masa ngame bunga-bunga Pak. Yetu la kay mabahang ko agamebe ko loy mapalo yarga ko galuye ko dare ko kantoroe na lisu matakko Pak namo maga nana beneta. Namo maga batena tuntu ki asara sabara ki Pak yetu takota mancaji papa lolo dosa reseseta. Bu,
Bukan buat? Jalalo. Aja kasih tanandang ilakay ta. Palo ama mo bakit mita na deni ka? Lo si matambah? Tatambah si tanggung jawab mo. Kalau saya di tanay sih kok. Apa ang kami to ya makun re. Waktu na madisi laki na dena aja tolina nana. Ibu matan re basa data ko laki tanaliwa do sangatta. Mu parenta laki mu, mu gerak laki mu, mu tutura pa jampam ko laki mu, lono tendangi laki mu aga, mungkin mana nganu mapura lalewe hajana sebelum mate kiri lapo makun re. Iba silener ki pak bukan pacalana gara-gara aga ado sanga ko laki. Iya batu nama diisi lakai na coba kato balap perenge na patari-tari lakai na. Na patari-tari lakai na. Iya mani na tari lapo makun remate mani lakai na. Weh, bapak namu saleh tonga kato tatumpu tonga padigo. Angke sapi sana takapo napi ko baba na boleh na lupa kini sapi sana. Weh, sapi sana tonga ni gagai babo. Angke bu ima lo masan ne wela we wawalu bu ima na lupa kito we bu ima detto ni gaga toli molli koko bure basa paja subu telepa menu kofie. Padahal itu yang tidak boleh, meratapi tidak boleh seperti itu. Weh tak tumpu tonga padiko jo kasih kiburu majalos weh. Lah, dia pernah kan nasi ulam mati na lakai na. Iya gini sih cuma kan. Ay, alina tolo pak bunuh-bunuh alina tolo malak lakai ya. Contoh ada apa ika buat jama cai. Bu, ta desa ni acaki tarumi jolok masanang. Tarumi je kasi jolok masanang. Bu, alhamdulillah. Terakhir, jamain rahmati dan dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sinin na papi de cita pegoe namun ifada si batu au de itu gagas sia-sia. Aja ta capa ide cita cede namun ifada si batu au na sama mage kuirita ni fawala na fungala tala itu temaka riuran nu tak tengang kapakang kana. Alena ro anak almarhum kamo bitum mata kafang. Pak gonci na tengah na suruga tege makna tege makna. Oh ya. Pak gonci na tangga na suruga sampaja 5 waktu tangga na suruga ko babata lisa na suruga ke kwindota aja lalu ta sia-siakan. Ridha Allah ridha wali dari riona fungala talang ke koro dua pajajiata. Ya. Jalalu na deta jampangi babata mata ya. Ya. Mansana ro alena almarhum waktu na romate nulen kana angkana burane marajan nih. Hah? Oh, permain mah bene. Oh ya. Iya na tu kami namu fo nareko waktu na melo ipatama ko galampong lapo ngambo na tapa anak na yawa mampe aku magaro anak na mo tu kang ang katotu uluna ga jolo ya ka kaya ridi magan yero biasa nero uluna tu jolo kibatame lala na galampong ito patamay kasingan na tu si galo-galo na may meto anak na yari kasi jimar pena koro tujuh na tu uluna tu kayampe tu makwe jadi yero anak na mampe yero bansale na anak na ro almarhum watun na ibatame rin na kalobang yero la foto matua ya termasuk anak-anak mu to jatuh. Maka namagay salah satu anak dek na malaparu anak makong itu. Maka naman ka wat baraka na yatu wat tak jaji ni katapa koko bangi ki. Kodesi pale pura si yaro yatu amma ta. Ye komisal na pale na jaji ki bunga ki jaji. Ye kode na pa ako ki ako tu na paliwu yari ka na patu bidange anak supaya magay hati dengan hati dengan seleparungan baraka na itu ivalewu ni tu koryawa ivatiti ivatiti ni makwe tadampoin ka yaro tanah bau kai fu ima tu yawa yase malaki ro tanah bau pudi yaro tanah bau itu tanah jadi yaro ku tariwi te gitaroi ko gimatana ko gisinna
tania ko pipi kanan nah ko tujuh nah katiti tu makwe jadi ro tanah babo ko tujuh nah tar yana tu anu nana reko tomarpe pak magi ni gana misalnya contoh pada modeleku misalnya kayak malampe siku ni gana misal contoh misalnya contoh misalnya atau apa manganga kak misalnya nak kue na taro to de ni sengi na patola ito na na sengi yoko nakira di gigi lari lupa na sa manganga ustaz yawa icalay itanya agaro padahal demeto kasi na pak malampe meto sita malu ameto sumpata mana simula jaji bu contoh jadi ro aku tuh tapi deka aku urusan sama akun rejek sitongan aku ro ini mi buran nih kue karo anak to deka aku faruna jangankan napi jangankan ita rongat tanah pak bau na kue wehe bapak napi lagi nampai to deka faruna kode na tetik we matana oke mana mulai tu kilo vega siapa yang nyambok deh naga nah deh naga cok baraka itu turu pusat nambok lo sapara kidale kagak pada nah deh kagak ye kotolengnya cica ye kedua itu nama dari nanu kong kakatana tapi ku ambok deh kagak apalagi emak tapi alhamdulillah wing kali naro ternyata balik pura mana ni mak batat tauro bakang anak naro almarhum mampir ke si maga sana insyaallah suruga tu tawana bapak ta onro kami nama lebih nalolonga tu bapak ta insyaallah lebih pati di ridi wijawijana risalaye insyaallah angka kitu lolonga de chena lina lebih berseremoni na fong Allah taala barakatna pajampana atau matuata makotoro fadongan atau matuata insyaallah aja tarago. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya naruh ada bicara peringarangan untuk rialamana ki magi-magi na baraka fong Allah taala lo ridi lebih untuk dina sendiri tau mak bicara we ya ridi sini nang ke hadir ke ya rufa galunge tapi megai tali baca salawae asona juma tane ke bawah ni magi-magi insyaallah napa turu bosi barakan fong Allah taala ko kampota insyaallah nan caji kampo baldatun tayyibatu warabung ghafur para luki makasih anu ta makada yitu fong Allah taala de na ujiki nareko de ni rulempawa yulena mitumpawa nalaki ujah fong Allah taala yang pati aja na tumabila ko fong Allah taala aja tafaturan ko fong Allah taala kedi fong Allah taala udah uni astajib lakum illau kiriya walakin asa fong Allah taala narate matu watu si cocone insyaallah kedifung Allah Ta'ala kum fayakun terjadilah maka dan terjadilah. Terima kasih, kita doa sama-sama. Ini akan baca suratul Fatihah patatapi barakah kena untuk almarhum Bapak wafatah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hiyamin wal amad innaka samiun qaribun mujibud da'waya qadil hajat rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus pengaku Bapak Kepala Desa bersama seluruh masyarakat yang hadir, jamaah yang hadir, keluarga besar almarhum wafatah. Sekali lagi jika ada kata saya atau tingkah saya menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian atau tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, sekali lagi maafkan pribadi yang berbicara ini. Terima kasih. Billahi wisabilil haq.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.